Pamirsa kewentenan mekata aparat ring kantor Desa Warnasari, Kecamatan Melaya, sane terkonfirmasi positif COVID-19. Mawasana penutupan genah kantor Irika. Kantor desa ketutup aja bos sane kelaksanayang dawak tanggal 24 Agustus kantos 10 Agustus. Berbekal Warnasari iketut Widyasten Latarang, Risa Jeroning klaster kantor desa puniki kauningin sampun 6 diri positif COVID-19. Ring kantor wenten kali diri sani terkonfirmasi positif, staf miwah kaur wenten tak lerbidan nanging meneng ring dure desa. Sanitiosan rauh saking hasil tracing gugus tugas. Indik operasional miwah ayahan ring kantor desa sampun kaputusan katutup kantos panguntat uhuku. Anutin sangkep sedurung nyani dani durung wenten pengrencana untuk melaksanakan karantina wilayah. Paiketan ipun kantun nyantosang hasil swab ungkuran, yening kepanggih positif pacang kesang kepang malih. Nanging indik daging putusan, dani mausang muatang koordinasi sareng gugus tugas COVID-19 Kabupaten. Surya Dharma Bali Pos